wabarakatuh. Kamu, santri Aceh, ingin meneruskan acara Indatu Kamu Kubah. Di antara ji menghafal bulan Arab dan bulan Aceh. Bulan Muharram, bulan Hasan dan Husain. Safar, bulan Safar. Bulan awal bulan Mulut. Rabiul Akhir ada bulan Mulut. Jumadil awal, bulan Bunga Kait. Jumadil akhir, bulan Bukit. Rajab bulan Apam. Sya'ban bulan 1000. Bulan Ramadan bulan puasa. Bulan Syawal, bulan Hurriyah. Dzulqa'dah bulan berapa? Zulhijjah bulan haji. Zulhijjah bulan haji.